Voilà, amis fidèles téléspectateurs, haray men wi salamu alaikum ka chaîne mawɗo molnaɗo ɗo wiyeteɗo DIAMA TV neldoɗen honnum émission mawɗo kadi moko bajo wiyeteɗo Weltare Fulbhe. Haray noon meɗen hiwro kadi neniraɓeɓen, babiraɓeɓen, bappiraɓeɓen, yayiraɓeɓen ha hewta ka ɓiɓɓe. Haray mi wi salamu aleykum, miɗo yaadi ɗo kadi noon e miñan an e fowan. Haray muyne Sanga Diallo. Haray miɗo windema salamu aleykum Sanga. Waaleykum salam koto Ibrahima on weltana kala kadi wonɗo darde émission Weltare Fulbhe comme ne waɗirte ñande fof aray tous les dimanches ndara kala ko andanda weltina e fulɓe ɓe min addana ɓe hande noon min arti kadi ko minen ɓiɓɓe mon machallah min faalayi min tori e mon duwa min yaade koto Ibrahima par ce que koye etogol wona na fiiɗa meɗen andi ko welten komin ettoto ha min fotta si tawi kadi no woodi ko metti on haray o accana e men hakke joni koto Ibrahima ko ɗum addanda men hande. Haray koko wayi kon gonkoyinte kon ko hirande kaɓa niɓɓay tun kono welay. Haray kadi toujours ko andinti kon kadi haray lerde men wowno on welti fuɗɗade weltinde kon haray change seeɗa joni joni ɓay men daari tawi haray lerde men fuɗɗotonden haray ko fewno ɗon haray no juulede par ce que tagaɗo kala kadi ko tagaɗo te tadi no woodi ko andanɗa harma koko ɗum noon ko Allah jeeyi ɗum ɗon sen hewti ɗum noon il faut wallinen sengo taw ha ɗumanne joni men joni émission on ko à partir de 19h et 21h fuɗɗoto joni ha e 22h hara gueƴe juulama futuro juulama hara paneji ɗen pottinte booli koye fof pottoto wawi fijude aray ko ɗo ko waɗiri joni ko noon ko par ce que ɓe inne diine e jamono mi anda noon ko no haalete pulaar hono innete diine e jamono e pulaar diina ko diina tu jamono jamono kadi ko jamanu ɓeynta walla fewndare jamanu e fewndare fof fayda on din wawi kono wonire ɓay noon koye fewndare wona joni e adde mon hande kon ɗum addandamen joni hande kadi koko wowi kon kadi hande kadi koko wowi kon ɓay on andi haray toujours no woodi no aduna woni yarde ko moko ba kon ko moko ba kon ko pay kon ko pay kon joni hunde kala ko sendete ko moko baɓen taw yaltinante geɓɓal mabɓe taw ɓe nafo ha ɓe yonna taw si aren toon kadi ka pay koy joni haray koko wowi kon kadi e garay kadi artiste molanaɗo kadi mawɗo okken téléspectateur min kadi yahen hande par ce que hande ɓandini noon no wuuli kay hande konkoyinte kon ko wowi kon yette koyngal yette ɓe wowa majjude kono noon hande ngal ma jeeyi sallah jaaɓi en ettoto bundo ko heeɗi ɗum joni ko hombo jettaten ɗo artiste hombo wonde e jettude joni e yahay ibro jabate unité unité okkemɓe jama on kamɓe kadi ɓe weltoro ɗum inchallah après arten kadi ko plateau ok si moƴƴi hen jetten ibro jabate après arten ko plateau ha voilà ko inte ibro jabate guere moufan aray ko konga walla sosoɓe mi wo guere moƴƴa aray kala leydi noon nde tawaɗa hiiɗa guere mum sa woni ko ɓuttu woni haɗa an yettu Allah yo ɗaɓɓu guere par ce que caye ɗi wonɗi wadde guereji fop sa tawama ɗum tungata e anda e guere moƴƴa haɗa yo Allah dandu en leydi men ndin heɓa guere woni Sénégal woni Guinée woni kala ko woni pirede haray yo Allah faaboɓe e ɗanninaɓe ko huɓɓi ɗon kon haray ko inte Ibro Jabate haray toujours komin taw kadi ko c'est très important kadi emi texte ji ɗin ko windete kon kadi nafa par ce que ɗum ɗo sa yi ɗum ɗo guila yaltina ko ɓooyi mais kala ka taga wawi wase ko hanki yaltina walla hande donc haray ɗum ɗon kadi c'est très important kadi yimoɓe kadi wattana hele mum ko haray miñang eyyi ko noon woniri ɓaya inni gueɗe moƴƴa sago nayo ko haale goɗɗo so heewi goddere goto anda si gueɗe no moƴƴa joni yo Allah dandu men gueɗe wono Ibro Jabate min weltanikemo franchement comme no ini ɗon no ko mawɓe andanda kamɓe kadi ɓe joguitike aron to sa yi no ɓe wattori no anda e ɓeɗo fendo asi hendu ɗuuɗi ɓe wiira par ce que bonema koɓe respecte hoore mabɓe e koɓe faala wormande hoore maɓɓe koɓe faala surrude hoore maɓɓe kono ɓe jeune ɓe sifa wanono mi wawi noon kono woniri joni ko honto nawatamen joni e yahay kadi e mawɗo kadi moko bajo molnaɗo kadi toujours ɓay haray andi en gaynal to e moko baɓɓen donc en are kadi e kelfara kanté eyyi on ɗon ko on ɗon komin siɓɓe on ko onno jokki on ɗon kadi ko loore monnaɗo woni remude loore ko no woni loore woni sa yeeyi ko sénégalais ɓen ko ɗum ɓentama numtudu ko ɗum ɓentama
mayin sine wi sede mi andi kere wanda lore joni voilà ko dum lore e wolof ko dum benta tol kandanma ko do da remude moy fi wara bay mom la ñuy wax ngesa waaw lore quoi lore voilà ko dum binte lore non ko dum woni man joni anon daro ben hatta joni hono enete sa halno mi ko dum woni lore hande addana men question wala non hebay question inshallah jabi sine bi seeda kono memminen taw koy tan seeda andintin ko fecci kadi seeda après non arenge question inshallah e joni kombo jonata men joni yahay kadi ka kerfala kante e okkembe kadi téléspectateur ben e wawen yaade heñade inshallah émission quoi